Dena ronga hithialong G+2 market shop ahem kimi Karbing Thomas Council Amriti Singh hiari dengpen kangpupong. Dimhasau district alongta ingdeng trokebra pho case e mahang ke thegarni mesen pen talondun. Dolamara hema ing tia rong along J James Kimpen ki kimponasai kisai on. Karbing long life prime time abirta long penili sami beauty baby pinia birtang ton pen arjiponitha. Siama Prasad Mukherjee urban mission pen ningkan surinira inkoila pen surinira inkora isia farman phuloni cluster denarong ahithi along G+2 market shop ahem kimi pini jak khongponi phai inkora hiniarni Karbing Thomas Council executive member Riti Singh hiari dengpen beha choklem chodama tuma phan hem kimi ingpu ponlo. Dena ronga hithia phan dena rong town paman pondera phi ason kaching thura sai ki claim kidam ponason si dena rong ahithiang bongalong Siama Prasad Mukherjee urban mission pen lak plikebra pho tangka pen room kep beha bepar ahem kimi kimrang pon patang pondo lapen la solong RCC ringwell si dena rong hithiang ka pharman lak plie tangka pen selam pon patang pon si Karbing Thomas Council Amriti Singh hiari deng pen pup pon si anso se Dena rong hithia phan ason kaching thura sai mo ki claim kidam ponje phan chisik pon lapen non town pen ki pi ponje hem so 2.0 sitame dena rong town ki parlo pon ki do anatuma phan ki palong ponje phan bor I pipon popu lamchak chipi ponsi mesen pen kulat hem kimi ingpu pipon Bangsolong dena rong town committee chairman Prodibinti lapen samilang so block video Junali Nath Nomani BDC chairman Britain Mohila lapen Dharam Singkro tourism board chairman and parta contractor tum chetong dun sila son thak mo dak dengaw bozar along building sita me kenang so dasi la sola ma puthak sita me lo ni tum Karbing Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang khai pan sita me lo pinpura lo pipon po mo anso se dak dengaw bozar paching thurji phan ni tum chingwai chingsai pon po la MLA ke hai da do Dorsing Ronghang alangli pen ta me lo non kebang ji lang poson si dak dengaw bozar anso se paching thur ponji aphan itum ke claim kedam lapen rada tum ke messenger aphan lapen dak local beneficiaries atum an behar bepa pen to claim ye aphan alangli tum aphan koson si jakong terang ki pidun jima ni tum kichi sik dolol News report Karbing Long Life Ingdeng trokebra pho case e mahang ke thegara nialong pache tondun si Dimhasau district alongta case e Dimhasau district committee atumpen chipatir pipon si ingdeng trokebra pho Karbi students day aliralon pen talon pon Jakhong chikloni phaing ko rai siani East Karbing Long lapen West Karbing Long along kidoan case e tumstame ingdeng trokebra pho case e mahang ke thegara ni getalon ningarong kachipi pon Lason thot si Dimhasau district along kido KSA tumsitame ingdeng trokebra pho KSA mahang ke thegarani kitalon po Dimhasau district committee president Bida Singh hi penja ponsi Karbi club rong khilan umrang solong si ingdeng trokebra pho KSA mahang ke thegarani kitaloname padupondo Bangso melong aluhiaman pen kachitong dun NCHAC EM Sri Samsing Ingti umrang so town committee chairman Sri Amol Dalia Joy advocate mate KSA Dimhasau District Committee Chief Advisor Sri Sarthi Ronghi Sitame Chitongdun Lapenan Parta ex-MAC Sri Joy Singh Durong Amri Mozadar Sri Borson Ronghang Social Worker Sri Dormeninghi Abarim Umrangso Board Chairman Sri Dennis Teronatum Chitongdun Pen May Aliralon Pidunsi May Mesen Pen Pachun Ponlo हर कम्युनिटी में भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ही हम लोग का ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का सोसाइटी का एक बैकबोन है जो कि हम लोग कहता है। तो आज के दिन हम लोग का ये सेलिब्रेशन में मोर देन 300 पब्लिक जुड़ा है, मोर देन 300 स्टूडेंट जुड़ा है हम लोगों से, और आज हम लोग उन लोगों को फैसिलिटेट करके
HSLC पास, HS पास, उन लोगों को फैसिलिटेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस फेलिसिटेशन में हम लोग के साथ में हम लोग के ऑनरेबल EM सर समसिंग इंटी वो भी जुड़ रहे थे, और हम लोग की 17 गर्म पानी की चेयरमैन श्री अमल दौला गजाउजी वो भी जुड़े थे। तो उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीक़ा से सेलिब्रेट कर पाए। न्यूज़ रिपोर्ट कार्बिंग लॉन्ग लाइन। लाखाइन को रचोक दुआरबागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर डोलामारा हिमाइन तियारोंग अलोंग की किम्पोन JJM स्कीम मलांग अंक्रो को अंसी असाई के मी का हेंगनु अपुथा दुआरबागुरी प्रेस क्लब अबितुंगतुम कहूमरीदा महुत के थेक दामलोंग मते रादा तुम पेन नंग की पचिनी दो नतेंगे जल जीवन मिशन मते JJM स्कीम सरकार पेन नंग पिलो सितमे आरो नतेंग पेन नंग के क्लेम नंग के दाम पी पियाजोक लसोन असाई किसाई ओय पिनाकलो Lapen non tang pa mimiang ko pensi lang ki do dimta hingno laplo. Lapen non ka phire mimiang ang ki do ke non lang lar phan pilo sitame lang ki pang pen mate water teng adimalong adip ka videt pena job mu kupai ke lang no pen kumar ni usu jongsi jang chokle pute sarkar pen adai CNG maputa nang pachini dun. Lasi arleng ki thia tum ki hem do ver chilang den ver the deji. Lasi kumani kupai ke lang no jongsi kisung chitong lok le pute Carbing Thomas Council pen adai chianangji lapen mo adip ka pen kupinya pi jang chok pen kithu ki uyalang ratatum junang pul pulote kiso asonason dukok lepute adai chien ti kumar bang phulo lapen longya hem phop hanta thangna lang chimpi ke pin pensi labangso jal jiwan mission JJM scheme bidam ko bangso putha longya hem photum tan ningduk lo pusi lamthi chepaklang ponin ti along le ke ni lipe chipek lo Along le dang li sepek. la along le chipek lo angka sakuri ma phano pine la ta no puta record na le lang poisa ta na pipelang Long le nam ta na pipelang. long le nam na pipelang sakuri ta na pipo ta na ni ye lang Da no lo dak lang ke lang bang ko mani do ma dak bang ma. vang ba lo isi pudam lo te la rong sora ri sumartum phantoi po lang ave po palang nam po la se yang ke ala bun pin ni ta bun ga brata pasai po la se ko rong so tu asau su ta ju la non son ta pa bu free News Desk report Carbing Long Line. Pinija khongni phai inkora hiniarni lakha inkora chok duarbagori MSC constituency under hemari rong hanga rong mikar borson lekthe lapen achor jini teron piasopi klari lekthepi chiklo jonni anlo abangar jon amek du thip ke solasi apo borson lekthe pen EM Richard Tobia phan kerap ka chohang Pirthe munira tum jongsi ke sopen ke padai pulote katikuk dokok pu lapen latum ahem tunisia tum kisung thitan khangjang pu Lason si rong tike himari rong hanga rong mekar borson lekthe lapen achor jini teron piasopi klari lekthe pi arta ningkan krehinian lo lapen lu ke chari lake ingdeng pli school ki dunke rong tike LP school lapen kupi koson penone klari lekthe pi ke abang arjonta amek saidian pin keso chiklo jonian lo lasi hospital ta chipon movidat lo ladak hemalong si lapu pachachak nangarat lo lasi kai ke duar baguri arat kisung ke boylong karjab dun thiba bangphu local mesian parta education EM Richard Tobia phan nangrap thapusi chuning lipon lape nangra vek popusi tovar chulang dinglo puta borson lekthia himpen chuning lipon te neli to ma hemo so neli hemo so bang ki so kopi ko son ben lo ne akiso ni tum da se chalang bom lo bon seta ki mi me dat ajok si education EM Richard Star phan chuning li nang ko la nasi nangrap vek thap wan the ni tum chuning li la kon bak ke so jing lo chiklo ni ko yoni do lo alama ni tum na so dak am dai khi dat pen la pu chalang bom lo doctor hem da pon lo bi silen en bom lo seta ki mi me dat ajok non abang ge khi dat ta ve la la Richard Star phan chuning li chelo News report Carbing Long Line
Kiso penta pirthe munira long isia kisung atowar kachetong asonsi nangmanlo. Lasonsi Phuloni constituency ke parlo jangren bea rong amekar hombor belapen minati sopia tomasopi atum samili BP ningkan kret roxy arta kiso derajok thidunga kisung kachetong nang. Samili BP alangli ke Charlie ingdeng krehinilo sita alang abang a okarlo kiso ki dokokpen pinanganani kiso chilangsi DMCH along kiso chilang bomlo. Sita me dakke kiso chilang ipusi Dimapur Referral Hospital along kiso chilang thusi ang thek kilong thuke ang thin ki thupusi kiso ki klang thurong ajo ahematum amahang ki ik atowarsi dukok asonlo. Lapen bangso kiso kachilang je phansita longle philangata chejordelo. Sita nona bangki kisung lapen tangka maha kaduri derajo ahema korte tumpen Carbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hangahin pen bangso kiso kilana long dihin anat nang cherab dun vek thapusi aning ki dupen kachuning lipong. Lapen pirthe kisung do anta Carbino Thomas Council CM ke cherab dun bom lasinili tuma phanta bangso kiso long nang rap thapusi chuning lipon lo. Ela non an ken chiklujon thom ke pleng lo ke chiklujon thamang bong si men nang ki kang nang ki tui la pusona jok si ki tum thang natta warsai chilong tek the asor ba ki du ka join le la so jok si sar councilong ke ja tom phan sitame na tom phan pun an ke nang rab dun thap si nang churi parik krim lo sar ang chuning ri la ekdom emekri ta ki jang lo pai ma sa wedelo sila bang so ki su ba nang hek dun jok tha Nasikomani ke theki ding lapen aning ke miara ratum kirap doji plote screen along ke paklang pon account number 3873701148 IFSC code SBIN 0003050 along dihinang kachirap dunja tum nang palilote longpon ikpopusi phirangkya thengno ningje pon Phuloni pen dirchuna rongpi carbing long life Duarbaguri MSC constituency ke parlo apar rongsali deithor arlong chuhua dowanalong asengkan wangson thak pining le thota kidam tang ni phai kre phopen pangcheng ponsi jakhong ni phai inkoraisian ki jut siarni pusi hok ponro sonsi assamese calendar tengpen haun purnima pochiklosi talon ponro aja mega tengpen ke chengsi bamon piatoma phan Kuru sarari teng pensi langkang thir mate gakhir pen papun doan ing thiponsi arna mangno jakong horang mate hirjume hangpi adun thu bamon piatum me thangra phan ki so doan kilang ki me eje phansi bangso sai teng ponang koklupusi chethan pon lapen ki jut siani mate jakong chikloni phai inkoraisi nake arlong chuhu adhoron ke kroyara doan me thang kar I ki mang son chepa unja phan lapen Kiso doan pen chepa jogja phan tibuk pen langkang thir soksi shifling along chorin tisi hirjumi chohangdun bangso phia bang phutin ta langkang thir mithang a hemar bung arphi kipaklar mate karsi je phan nang pajir dun ti bali pathar pen projenterang carbing long life pinya berta kala pansi kangton poniklo kardong